Penlong ke East Khasi Hills District Wushu Association ya ke Second East Khasi Hills District Wushu Championship. Hak negesni lawan bandan ringkat ke District Sports Officer jong ke East Jainti Hills ke Kong Di Kong Lam ke Balong kum ke Kong San. President jong ke Meghalaya Wushu Association uba Doni Rani, President jong ke East Khasi Hills District Wushu Association ba Penshai Mauri, President ke HYC Maulai ba Don Boklang Lingdo, urang ba Shnong ke Maulai Put Mauri S Solang. Bagi kami pagi bahayang basam kilawan benai ya ke jingkirsan hak negesni. Samla ngane ko hap ki bare suban bangani bani kuno bapi hukum kini kilempo kini digasi ya kapa ka second East Khasi Hills District Wushu Championship 2022 lapli berlaku hapa mo nga suban bani dan benda bagi sport person kalau banyo ban hikairo yaki kum ki sport person pile bangle dan debat kajing nangge syakma hagi kini pernah berada nana yo bani dan benda berkui program jong ke football bat ki kena kibat don interest bat kita sports nana mula banda bahasa tu sport ketaka ka organizer nani kita ki organizer kita football kilabu itu team say no to drugs, yes to football, dan yes to sports. Dengan sumber orang yang di hakabakum di kapur, ibu ini rumah ada keren bawa, kacing siu kimang samanta, kalau kamshel kai, malah kemre kedai drugs. Competition tournament, wat lai long ibarat, betul kan dia buat team ngapai party dunia, yang aku play ba pila lam nanti. Ban I'm seeing it na ba fila ba pinya ya kung ini tournament na Porsche ko but ngasmo ban ay kublelo ya I ba Doni ko ibali na Meghalaya Wushu Association ka ba video I'm seeing man ko kikina lagi tournament iba pair om tang state joni re shabar jo state group ide I leader jong martial arts as a whole ni ba penyalam di kikina banai kublelo I ba Don na dang sikitho benta I balong president jong ka HYC Maulai Circle but kunjo I rang ba dong ni promote kebeshi bon ba ke jingwan ke jong pi ke jing iron sin ke jong pi kikina